Ibe tingchua ilungta penmene namai kapai ke ze krukuna rimai go Marasam news kederin sa Zeme kona salyagara dele North Korea kade guraze de pe Kim Jong Un ne zinai kapai ke ze kruzeket ba mai ge reuki ge mata to zaba medui health worker reutu chi menai lisisi kamema scientist nuize sam biran dui ga behi ge sandu pet kai ze North Korea kade ne COVID-19 raitu gizba behrei dui lu dele zai teti be ke pe ke kade pemik madai ge gizabam be COVID-19 raitu kada bam me pungratet magra hange neuzere zabam be hindi pandemic restriction kai zabam be lutona rang hepet kai deleze Korean Central News Agency ne Marasam pogai dele North Korea kade ge hulang dilang zai pesuite zabam pe Kim Jong Un sipui Kim Yong Jong ne phongyang meeting ge reuki ge mata to zabam dui health worker reutu chi me nai lisi chi kameme scientist nuize de dam sambe hi ge saze South Korea zine North Korea dege COVID-19 rari rapele palam ane North Korea du ngoga lang me duine North Korea nai South Korea ramrai ge gitphum bilon ramelung ge lesikum ge chira rogai be poktet pe propaganda leaflet nai US ke degu kacharang kang US dollar kai ze North Korea dei me limgyu chapam be zegene COVID-19 rari North Korea dege pungratet kai de leize sale Kim Yo Jong na saze South Korea ne gitphum bilon ramelung ge lesikum ge chira rogai be poktet pe leaflet kacharang kang nai kada be knet reme North Korea kdei me language chapam be worrisome milung tun chok banai ning hero leize sale zai Kim Yong Jong ne South Korea me du le de garaize South Korea me ne gitphum Belon rame North Korea dege language chapam be so makche tutet bamdina North Korea ne pauri banai peru kadai be teuze South Korea kdege COVID-19 rari tu tenga beruna makche South Korean authorities South Korea kdai gurze te zabam duidu tenga khamnu leize rangchi chakai dele Delhi government ne zinai ka pai ke ze krozeket ba mai ke COVID-19 rari ne zemnan razam be case New Delhi gen to hangraize temna bam public places leinege mimui gum chimbe face mask kayem changra leize sam hepet kai dele zai chogu mene temna bam public places ke mimui gum chimbe face mask kamang madua kacharang kang haim ngin zogu leize Delhi government rangchi cha kai dele Manipur government ne sokri ki gu mata te ze ngome staff tu rangai ze social media group ramege hezet eket ne hezeket te pangai ze te rimna do bibe separatism zai sokri dung kai mak che ngibe anti national nai hezet eket ne hezeket che kai mak che nai la te be anti communal agenda kira pungpet ka be group ramegene exit perahang rangai dele ai ngai mak rabe ket some office memorandum ze special secretary home Hex Gyan Prakash ne danai ka pai ke ze kru sumai tingi ge Manipur sokri ki gu mata te ze ngome staff ramahange sam hepet kai ze agumbe social media group WhatsApp na Facebook ramege bamdina namai ka pai ke ze kru ze kana rimai tingi kunta strok lunge exit petalo ze rangai dele zai chogume Manipur sokri ki gu mata te ze ngome staff ramene agumbe social media group ramegene exit maksa bam duidu hingde phimak se te panga me dui hange damgai ze Hindi ne ledega razai disciplinary action for violating certain provisions of All India Services Conduct Rule 1968 nai Central Civil Services Conduct Rule 1964 kangene lungai be ga ze ledegit kuleze sale Zadef Dankhardu zinai ka pai ke ze krozeket ba mai ge lokro medai India ka dei go vice president hange de seto ga dele aize India ka dei go rezete pui president of India Srimati Draupadi Murmu ne Zadef Dankhardu lokro medai India ka dei go vice president gu tabam tu chura rahange samram beta tu Rashtrapati Bhavan Delhi gene de seto ga dele anui haim na ne chigai ra ile Zadef Dankhar ne opposition parties gu candidate Margaret Alvadu vice president election ge dui lose 14 vice president of India hange kapai ke zisro kamai ge klangai dele Meghalaya ge ne second Northeast Olympic game 2022 anui Northeast longra ge lungzaba mestet set ne thachibe korame wangze meize pom Iran thabe nai kum wangra be bai ke zimre ge ne chuze kru ke zisro ke chang thachibe korame na wangze thalit be bamgule je sale aize Northeast organizing committee Meghalaya Department of Sports and Youth Affairs nai Northeast Olympic Association ne danai ka pai ke ze kru sumai ge wangdui luze
Marasam ha bin sam ga be hi ge aipo second Northeast Olympic game ting kum chang na jang kai ka no ge thora be jet ka cham be krute set hange ka dak pet kai de le ai me game pak na be second Northeast Olympic game 2022 ge thora be kalanga be je archery athletics badminton basketball boxing football judo karate shooting swimming table tennis taekwondo tennis wushu cycling golf weightlifting nai wrestling Northeast Olympic Game Association gu president TX Radesh Wamne saz apo second Northeast Olympic Game 2022 hange thachbe korame technical staff nai volunteers me plana chakai je hezemena changmadai si mena apo second Northeast Olympic Game 2022 ge ka zogai gu lei jaine anui Northeastern state Arunachal Pradesh Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim nai Tripura gun thasibe koramene kekeche wangje tahlit kulei je sale Bharatiya Janata Party BJP National President JP Nadda ne kapai ke jingkate sen takmai gene kapai ke jingkai skui mamai ga jang Tripura state tingna mi pui kana hange ke wangu lei je Marasam pogai dele Marasam pogamene saje JP Nadda ne Tripura state ke wang bege Bharatiya Janata Party BJP hange pathodi ba changloi gule plam ane Tripura state ke nai kum mati makche Durga Puja ngi loide jai village committee election bam rahange jai village committee election roi gapte jai Tripura state assembly election bam rahange official kongdong seichu luigum je JP Nadda ne Tripura state ke wambege Bharatiya Janata Party Tripura hange ma pathau dibe tegai legulei je sale jai Marasam pogamene sa ja Bharatiya Janata Party president JP Nadda ne Tripura ke wambe hige khulmu wange public meeting temena wangzen dui be hige hededam samgale gulei je sale Northeast Student Forum on Delimitation ne anui Northeast lesina me nai anui Northeast me New Delhi ge lungzebam leina hange sampechi guys namai ka pai ke je kru ko na rimai New Delhi ge mass rally bodi me wang rolu je lunei babam lo roten sambe bam gulei ai je sokri ne anui Northeast state madai ge delimitation exercise haram palang cham zen zigarabe dile kisin guys je tora beta to makzebam jegene lei je sale Northeast Student Forum on Delimitation ne saze delimitation exercise ram palang cham zen zigarabe sokri ne dilet singai zabambe anui Northeast state madai lung zabambe state Assam Arunachal Pradesh Manipur na Nagaland hange nzai makpata te injustice nai pa boru ge to cham pekai dibe discrimination te gulei je sale ai po jene bodi me wang rolu je lunei babam lo roten sambe mass rally justice samram kanjei benai coupling bege ta te gara jantar mantar New Delhi ge tingcho kun ta kroket kene te chu gulei je sale ai gena na mai gu Marasam news ka loi ga dele pi guys an kingani mele indu to dele